bab 339 kariyade salihin karahatu anyegol as-salatu julugol bi hadrati ta'am wonande bandudo nyamete hara kadile mo wela wa nafsu ta wonke makko tinta tugo ilahi no loka nyamete on amma so mi banno nama nyamete on kono mi haton jina e mun ko fi'iti ndo wawi julde kono tawi wonki yankin fo e faale on no yowi don haray don no anya aw ma madafil akhbatay ma wondude e ummo sobeji di woni duñidirande no juulude no amude no juulude hino yiññaade faale yaadu hurgo janoma to soko añegol julde ɓe ɗo ɗiɗo wa huma ko woni ɗin soɓeji ɗiɗi albawl wal ghaib ko bawle ɗen e soɓe on ɓeɗo fof oɗa ko yo ittu ɗum ɗa si ara juula oɗa kadi koyo ñaamu ñiri ndu si ara juula ko ɗum haani wana Aisha ƴettaminani Aisha radiyallahu anha qalat ɓe maki samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi nanine laaɗa Allah yaqulu no mak la salata julde alana bi hadrati ta'amin ɓannuɗo ñamete tawa himo hatojin e ñamete on ha feƴƴiti wala huwa wona on kadi dafil akhbathan mo tawata ɓendirama tuundi ɓa hoggo ma ɓawa suudu ta ɗin hino duñidirde e makko rawahu muslim wallahu a'la wa a'lam